یا تالڈو بتا شخ گل رنگ افغانستان سیڑو اولی مندو والا ونگ افغانستان سیڑو اولی مندو والا ونگ افغانستان یا تالڈو بتا شخ گل رنگ افغانستان سیڑو اولی مندو والا ونگ افغانستان. لغمان ملی رادیو و تلویزیون از لگالی قدرمن رگالی من سلام و احترام پولا کام امید سے نگه جمع گرو و جوڑ تیا و سیاه جامعه کجا ڈک کنیویتی کرن کی کالی کجا دوگاریز پلا نو ایوت بهم گڑانا ایزیس دواسی سے او اما بهم ایلا سگه پشایی ولس و پشایی قام از دستوری رواج استا تاراوینی کسمی نارواجی وری حلقه ملا تفاوت سی ایجا سی یا کمی کجای فرق سی نو پیل حالا مایوی از لغمان ولایت کجا اگه پاگولا نا محل سی پاگولا نا جای سی نو خصوصا اگه اما پشایان اگه وری حلقه ده دستوری و رواجی و پرهنگی یلی تغییر کیا اگه من پاقول ملا زیاد علاقه مینا داره ما لیگو اگه ایلا فیل حال لگم رگم پاقول سن حلقی ویان جوانانی ویان پیل حالا ما ملاتی ملی تلویزیون ملاتی و ملاتی اما تای کنه یا هم بگارگا اغت و معلومات پختون تدیا تاجک تد هزارو او یا حزبکت پختون تدیا تاجک تد هزارو او یا حزبکت جمعی لیونی یو نکریو جنگ افغانستان سیڑو اولی مندو والا ونگ افغانستان سیڑو اولی مندو والا لغمان ملی رادیو تلویزیون است که علیگا و وگاری گالی او لگالی منی گربه هم سلام و احترام پولا کاغذ کرن که ما پولا وقتی کجا آغت که زمان یادونه که گمان اگه فی الحال این جای گیوی است که فاکول از مرکز و پاکل جپینی جای سی او خصوصا اما پشایی اولسس او پشایی خلقان آیوی پرهنگی و رواجی سی اگه پاکول ملازیات علاقه داره و وری کدی رسمیات دواسن مثلا یا گریولی کی یا کرن کی کالی کجا دو ایس پلا میزی کجا هم پاکول از پرهنگی و رواجی بود زیاد سی او مختلف لیگو اگه دوگانا پاکولی سن و جوانان یا اگه پاکول گره هر حال گرب هم از بمارگی دوگم او امید سے روغ جوړتیا ویل دویم دواس هم از بمارگی سرو از دواس صحیح گوډی ویتن فی الحال له جاړګه ما تستویا سیای لانا سیو اول لغمان ملی رادیوګه او تلویزیون از لګالن سره جانو معرفی کردن مهربانی کله لغمان ملی رادیو د جانی معرفی کا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم میانا نامیم عباد الله سید بابا سم نام متی الله سید لغمان ولایت الینګار ولسوالیس کچور سالاب دراس اوسېدلې باکم او دیش کندک لامیس بوالا فی الحال سالو داره یا مرکز داره فی الحال گوشینگ سالو چې دا ولې پانتونم نه بو بدانه تعلیم که لغمان تعلیم که گوشنه او لامسی گوشینگ لامسی دا اگه ما نمیباره اگه پاکول کویلا دوگانیگه وای کرنگ وایلا دوگانیگه دکانی کوم ځای کې مینا انډي والا نام دکان والا کوتیه کیان او شوقي خلک بانو ماشاءالله سودرایان دکانای څنګه طرفه او ما کې ان له استادان په کول چې اګن دکان شي چی او مانډي والا نن میو خاطر مې کوم او ول په کول مینا خوشم بیګلو په کول ګریا کوم می زاوري انډي والا دوستانه منایګه کن په کول ګریا کن ا دې خاطر خوش کیا کن بدانک او هر ادمه کې بس خوشي بګانتانه کې ډولې دانه کې خوش استاده په کول ګریا کن ورکنه تقریبا تک خوست پکتیا پکتیکا دې منه میاتی هم سایګه کن مې کوتی شوقي خلکیان په کول ګریا کېګه کن او بکار نام دارگان بو وړه درجه دی ډولی فکول دی کیا کن بوالا ایمان کرا که ازدواس حالا نسبتا کوشش کیا جانے کا لباسی کا بہر حال یعنی جانے کا لباس تھا جو پیک خاطر بو کوشش کیا او اما په شهرونو له ایمان که فکول او پرهنگی یوزات سی که هر جوان او هر شلدار پکول سره کیا تو تانی سے لگا پکول گری وای اول والا از زل سی که تو پکول گری هوا وری وخت پکول ملا علاقه مینا داره بالکل ما خلک کې ان په شي خلک مو پکول پلاول دي نه دی بو مینوالان او مینی کیا کن او خوشجای کن مینا پر بلبی دا ناګوري کما ولګنده دا یول والا ټکر سي د مم پکول ګریا کم ایملامه وری هلک پکول رواسی ګریا بالکل اجم ګریا کن جشتیان کوتی برابر خلک هم دا کوتی ته نه رواج چتنا وو بکار ګرای کنا
ایمان میگه که ازدواج از مراسم استایی حسی اگه کدی اگه اسلام مقدس دینی اگه اما مسلمانان سورا کدی حقمی سن ازدواج مثلا پامان از نمازیگا او از نماز کامنتی ده پجبلی امان یه اسلام مس حکمی سی و هر مسلمان میں مراسم ادا کی کوئی کا اما پشیان نا روا چن او دستور نگه تاړاوی نی کما نگه اما په حال روا چو اول دوسن روا چی کو رنگ سی حلق کرگا میلا کیا دوستانه ودیگا پیاگه می باره مایان بالکل ای گند ای دک ایتگانی گند ایتگان او کتیه کی گند دیز دواستگان یا قربانی تک قربانی جم مسلمانان کی اکن او پشیان اکیان زیاتره الو رواج دکی اول ادنماس یا کن ادنماس یلبی کی بیک قربانی کی اکن قربانی کی بی بکار هر شی بد ادنماس یلبی قربانی کو او اد مبارکی گوشه گوشنگ پیاکن او لمبی دی کی بیگ پیمی پچواتگان هر شی ارادم پیگان دلابو پیاکن یه لایستا منبستا پلیز وری کوتی تانه کی ته مبارکی کای کنم بری لی دوز چار دوز بنایلو ترتیب روان تگان یعنی خصوصا از مبارکی کوی گوری اما پشی لاین خلقن کوئی میلا جپیا یا وارچټینی مثلا یا چون یا دیره تانه شخصی مجلس کیا کورنگ سیمن رواج او فرهنگی و تلالیا سد نه هنا اگه دیوت پچبل دریوسنو حلق یا سرای نه پولا پیا بالکل ای د نه کو نی رواج کوم ځکه د کی پشیان اسلیت دی نه وای کن زکه کی تانه کی ام سی شه ان نماز کی بی بکار جوانان نگاه کن سیل کیا کن علی کوتی موسم سے بو ٹاپ موسم سے علی موسم الله ام سے جوانان نگاه کن بکار ډلای دی چکر نه کن منا اتنا گوشه گوشنګ نگاه کن وال چټنیا بکای کن وری لمی کوتی ام سیتن تب کای کن هر شی رسم و دستوری تین نه وای کن تشای کای کن تانه یعنی ما خصوصا جوانان او مشل دالان ام خلق ازدواج کدی مراسمی کی الی بوری ډلا پینی هلګون دیګ از مبارکی حواله مجموعه ډلا شکل د پامن این کاغو د نفر وز نفری جایز مبارکی کیا ورګه نه کپه بالکل بگانا دینا پر وزن پر پنجونه پر یه جاگه باکن یا جماعت یه جاگه بی زنگی دی یه جاگه بو مشورا کو پیاکن التان کنا لایانا مبستن پلاس امی پلاید مبارکی کمان اسا قدر الله منا چندواتی وری قوم تی تیاتی و پیاکن بکار ډلای دی امزا بکار مشورای دی پیاکن بوالا یعنی امای پشیانا نو خصوصا سالو درا کوچه این رواج سی ورګن نتی سالو کوچتی این انانات او دستور پر هنګ لوسی بالکل کوتی سالو کی کوتی رواج سے دوری کن بچ د میزا سو درا یمی لنگار کی کوتی دراسن زیاتره فشیان کوچی مو پشیان کوچ سالو درا ان شاء الله کی مضافت درانه تعلیم امید ابو هر شی مکتبی متوسطه ابتدائیه لسا هر شی برابر چد او وری درای په جم الو ی رواج چې د لوکان بگان نو بوالا بهترین فرهنگ تلون ابو زیاد مننه کاغس از مبارکی به کاز مستنه او گره هم تو الاتی چوگه از مبارکی پتی بوګه مننه کاست تشکر او گره هم مننه بس ما دایو مننه کیا کزا مایل امی کوچ برخه دی چس او بوبو مننه کیا کس جم حیوات ولاتی بس سلام چې مطرف یګرا به دی اد مبارکی جمنا من تشکر ما یا تعالی بتاج خپل رنگ افغانستان سیړو او لمندو والا رنگ افغانستان سیړو او لمندو والا رنگ افغانستان گربه هم لغمان ملی رادیو تلویزیون است قدرمن لگاله سلام و احترام قبول و منظور کدا کرن که الی آنک سالاو درا کوچه واگ لغمان فی الحال لا کدیگه پکول است دکان سی یگه پگول گره هواگ یعنی سالو یگه هم پیشمان سالو دستور یو رواچی اما اریگه من او ایود ایمان وری امای کاکات استواس یه هم اول لغمان ملی رادیو د جان معرفی کردن اگه چولا می اس او تی د بعد انمان اگه کدی اگت سن او رسم او روات سن او خصوصا پگول گره هواس ما غدا هم مثلا ردا هو اول جان معرفی کردن مهربانی کا کاکا جانی معرفی کا لغمان ملی من سامان خان سے کوزر الله میں اللہ رحمت ویام پینن کمے کے دستور رواج تھی مم پلا کدا مم بٹیدا دے گا سامان خلان حسالای یارا دریا کے سلا سالا دریا سلا سالاتینی بو ایس پرگنا ډیویژن یہ جو ڈویژن حکومت کے انانات دستور دی چکا بٹے دے گا اول ازی بمارگی سلامت با تینا مبارکی اول ازدواس از مبارکی کی ملا کیگی اول از مبارکی کا کہ جمعہ نماز نماز سیکن نماز دے پچکنا قربانی کا قربانی دے پچکنا نیا کا قربانہ میں ابھی
چه یک کمی گندیا چندی چوپلا ات بمارگی کاغذ این اړې کې به واسه اول ځل تیسیون دیگه په واتیز مورګي کې یار اول مسکو پیگا اول ناوی کنی سیاٹی بانه اول والی و دوم یان لی و پیدا کربم کام دستور دیگه گرن با گرن ات بمارگی په لحال لګه مله دوګان وای پګول وو ګڼ سره کې وسی او اموال رواجن او دستوران بیانی هوری هلگه ملا پرهنگان کمی که تغییر ایله که آگام هلگ پاکول ملازیت مینا دارا اگه می که 3 سال تینی عمر سی 8 ساله ده پولا پشینان پاکول از پرهنگی رواج چی سی یارا زهر خان وقتا اگه رواج زهر شاه وقتی کچا زهر شاه وقتی کچا و پهلا نن تنن یوم پاکول سی یوم پاکول تگنا دستور نسن جوانان یا بڑینان یا قربان نوشو پران چک کم میمش شما یو ویل دستور و رواج تیره ده مالیم سی اگه ما خلاقان سنل رواجی و وانا بواسی کی حضرم پاکول زیاد خشکی نارالی یارا غریبی سودا مرحله سی اقتصاد اسلام بودین جی اسلام کیا خلا اسلامی بلا می قربان نام ابھی پاکول سرگی آها یا مال پاکول جانے کا پاکول گره ہے واہی یارا جانے کا پاکول گرا کا مو پاکول ادا کو پاکول گرا میں تمہارا کی حاضری کا هندی کا گره پاکول هندی کا دی یارا دریا کے 2.5 دے دریا تا 200 300 پورے اسلام سی نو نن وای کولا مگا یارا پیلا نن جمعه وامون اگه می باره کمان اگه کولا می کوچه می ازدواج از مراسم سالانه دیان اگه اما لغمان ملی رادیو قدرمن رگاله نی لغمان ملی رادیو کدی اگه تلویزیون از لگالان تیان دی کوس رواج است تا کدی اگه وره درم ولا کوی تفاوت که ایزه کورگ مراسمی کورگ سر اول دوس اول والی دوسی یعنی دوسی که پیلن نماز که ده پچکنای قربانی بیم قربانی کیا قربانی 30 گئی 30 جا غریب و غربای دی ای سستا اقربای دی ای سستا جانی گئی وہ تی پچکنا نیتا یا صد وزا ات مبارکی کیا ات مبارک سا کچھ خوب تیا لغمان تیا کشتان تیا درجات دی چکن متوجه با اما خلقنا ایدینه و نینه و تستنه ای جامع نگی کورگ مراسمی سن های حلقی جانیا اما اتفاقه کورگ سی یارا جو اتفاقه سی ان نماز که کین ان نماز دی پچکنا ات مبارکی کیتا نیام پیڑے آوار کی پرشا وار کیا چین کرم چا کلچا ممی نهید من پنی پورے پہلن آیار تا قربانی یہ بھی می او بیٹے تا اس بمارا کی کیا گن اس دواسا کچھ اب میوا تا چنٹا بتا گن بتا ای حالا کچھ کورنگ ایوت ایمی وقتی کچھ رواج بواسیا دنیا دیتا یار دنیا دے جو دستور سی اسی سے خلق قربانی بھی کیا کوئی مثلا ایمه کدی میوا سن سوسوی میوا بگره بالکل جمعہ اسی سے بالکل جوانان نا شلداران نا میلا ای کورنگ سی ان کدی میلا کدی کے شلدار دی پاکولادان یا جانی کا شلدار مسکولی کیا کدی جوان دی جوان جانے کا لپونا یا لپونا لپا وہ پاکولادا ٹال وان ٹال کا عمل لپونا کا وہ امی کچھ لپا خوب سب مراسمی خوب ٹاک پٹاک او جمدے درے دا دیگر دا جو تام روان دا ای دوس شلدار صفتی دی تو شلدار آئی اس دوس اگه میلا که یا مثلا تینا کور اگه میلا تی که کدی تانکتا بھی دے کدے میلا پوڑانا یا یار مینا پیلن دین محبتی دے کمے کے اسلام محبت اسلام دی دینس اسلائی کہتا نے پانچ وقت نماز کہتا مشلدارانا بلا پاک ولادا گبندہ مسجد بیگم کمی بلا نانی ایما کودے اولتا ورگل نامے کا بپاگو یا صرف علی کوز مورگی یار پیلن چوہ کہتے ہیں گلارام سی یا کندگل سی یا امیر سی یا کشدکا سی یا کشمون سی چو جائے پوچھ بمارا کی خوب صحیح کاموں کسے تھے پین با خوب صحیح خیشی دوسری کے یاد ہے نا میں سنا پین ان با بمارا کی کین با گنگو بانگا کچا چین با کن دارتا سی یہ نرسیا قربانی یہ موٹرا نیا کمیں کیا وہ میں سنا چار پا چنیج دیا نیا قربانی یہ بمارا کے رواز نسی بانگا اما ککڑ میں گئے بانگا ماغل ہوتی قربانی یہ بھی بیٹے دا نیگس وہ والا یعنی ای ہو مالی امکانات دیڑا ای فیزیکی حرکت دیڑا مالی امکانات دیوڑتا این کدی اڑ ارمان سے مثلا تانهیز پیاتی و ایاتی سلام تینا استاتی به قدم گره تا کیون دیگه فیات یا چوی گا چگره نه ایم آگد کجا کدی این اڑ ارمان سے
अड़े एड़ा के बेवाने से की अदर के बेवाने से यारा अल्लाह इमाम पैदा किए भाई हमने नन दे अब एक दिवस काली दे दरे त्या नन इश्पे तकलन खुदा पाही मेरा अरमान उड़वई नसी दीन मोहब्बती मेरा अरमान से ईमान अरमान से मेरा अल्लाह पला मोहब्बतम रसूल अलैहि सलाम शफाअत गरम ये थे बु अल्लाह सासी कई बारी ने तो आराम अरमान से ने दुनिया से ने कुछ ने पहला अल्लाह पाई कोई आराम एक से अल्लाह इमाम पीरा के देवयम बु वाला यानी वक्त इस दवा से हम वक्त ने तरीका से खुसूसन एड़ा सी शलदार से फते दे वही पर सही से फते दे अमा लगमान मिली रेडियो टेलीविजन एगा और आरेगाला ने फिलहाल लगा अमा में प्रोग्राम सना रही लगमान मिली रेडियो टेलीविजन पर शहीद दोस्तान खुद ही बेहतरीन पैगाम से मेहरबानी मिनाने पैगंबर से तमाम लगमान वलात अलिंगान और रसवाली कऊ दरा कुछ गुलाराम दा कश्मून दा कुलमान दा कशिदा कासिया जवारी दे चुआ कुश्ताने ने जुमेले पैगंबर से चुआना इत बुमारा क्या त्यानो इत बुमारा की देन माने ना ई अगत वेरिए के अमा ई शे के इस्तेमाल ने भी फालियत ने के से पूरा ने पिया खुद ही मशीन से फालियत के जे साथ मन वारदात और सादरात किया से पूरा पिया अमा खलकन तानी से पशयान अगन तानी जबस्ता मस्तना अगत के मारका के बू जंग बाव नेड़ा यानी अमा जबसन तानी चलिश ने कमान और गनी ने कमान यो जो फजदरा अमा ले फजदरनियन और इता लगाउन दा कोई पैगाम से कोई गेड़ा यार मिनाले पैगंबर से तमाम पशयान कमे के दे गण जा चंडा दे चिका कलम बला मीना मोहब्बत दारन कलम ने दी ने कलम मुल्क होता पशा मन को मा अंचिन अंधी हरिन बूढ़ी जबिन गोंगी कुमे बने बा मीना के कलम याद आती इंशाल्लाह ताला चूजा दर्जा दी अमेरिका को जो वेल से दवासी सदा पे इंशाल्लाह चले बागई मानना सामान खल्लान बू ज़्यादा का मानना कास्ता शकोर नो आहिरगा 2 या 4 बंद तीना उन्दे शेर रागस पर सही अमा लगाले आंदी आगे फिलहाल लगमान मिली रेडियो टेलीविजन पंदी दे अमा लाइन 2 कदम या खुदी शेर थे तीनी खुश ने आला थे और अमा दुसाना ने पूरा के बिल्कुल कहता था मैं काम गई थी नेता बागई निशान यार से आड़े डाला सहावत बेशुमार के छे दिल बरमो के आदि अरमनमो ए बयार तायमान पेगम नांदान मा रंग बरंग गुलाने मा अरशे प्रेमाने मा इजाबरो नबरो मगतम सबाबरो इजाबरो नबरो मगतम सबाबरो खाना को जादारी दल बरमो के आदि अरमनमो ए बयार तायमान पेगम नांदान मा रंग बरंग गुलाने मा अरशे प्रेमाने मा इश्पराशा सबराशा जदर पखंदा राशा माखु सलाम डेरो के दल बरमो के आदि अरमनमो ए बयार तायमान पेगम नांदान मा रंग बरंग गुलाने मा अरशे प्रेमाने मा बाबा जी रजा करो मेरे तो जादी करो ए कुड़ी रहम करो जहद मजादार है जबरो नबरो मागो तुम सबरो तशक्कुर मानना बू ज़्यादा का मानना कास वखाई का तन के वतन आबाद करे नाकारो इवरो वे हड़न तंग अफगानिस्तान सीढ़ो औली बंदू माला वंग अफगानिस्तान सीढ़ो औली बंदू माला वंग अफगानिस्तान लगमान मिली रेडियो टेलीविजन गरबा हमारे गाला सलामान एहतरामन कबूल और मंजूर कदा करन के अमा एत हलगा मुलाकात किए जना के फिलहाल यानी इस दवास जो इस दवास खातरी वी आ जगह पागोल गरे है यानी मैं पकोल बारा मालूमात दिलवारी दसु आगे मैं पकोल की जो पेवास ना करन का जो हाई दवास को जो ओ बाहर हाल मामला थी और मु प्रोग्राम दावाम दारा नो हर किते पूरा अलबत्ता ए तीगा के पकोल अस्ती दे जुपी अवल यू जानस्ता हमारी फिकर ना कि की गाओ चूला में मेहरबानी का अवल जानस्ते हमारी फिकर अस्सलाम वालेकुम माम गुल आलम खान लगमान वलद अलीगढ़ वाली सऊदरा कर्नाटक लो में गुलाम खान इले पगोल दुकान तेनासी हां पगोल दुकान में नासी हाई चीर दे बाद इले पगोल दुकान का हाई कॉलबो यार तकरीबन 2 साल बगा के हम इले अली दुकान से लगमान वलद कुछ मैं ना देश वाला मोहम्मद मुलाजा नाम से असल का उस्ताद से मास तीसी मिला हम अली हम
जो में दुकान से فعلا لامان مم دکان مم عام سرپرستی بو والا یعنی یاده نیگوال ازی بمارگه ایگا تانه هیچ کارگم پاگل چی فیویاج از تی پیرا تینا بدی مارگه اول کا تینا دے جم مسلمانان نے خصوصا مسافران نے کنا بلان جمنیت بمارگی کدم پاگل مم جو ملج پلیم سی جانے کا لوران یعنی دیزن مختلف چی پیویسن ایمه تانه پرمایشی دی چی پیویسن یا اما حلقنا پرمایشی جم پاگل چی پیویسن مختلف جا مطلب سیو داره حلقانه جوانان نه ایزا مهل دیشتیان نه کلمانه حلقانه سعود ملام صاحب داره کوه هر طرف مطلب پاگل جا موجود سن حتی اما ایزا حلق داره از که کنا ولایتی حلق جای که امانی پرمایش که اما متی گڑی گست خصوصا متی کلی متی حلق خارجی پیان ستتی حلق به حتی منی زنگان کا واتساپ کا میل کا اگا امنی پرمایش که اما حتی الگ گڑی گست پران سای کا لندنی کا سجا پیگا حتی گڑی گست جلاباد میل اما دارز گاگ دارز هند پی خبره اما تانه چیز پی خبر کا امنی الگ بیرتا پرمایش که امنی یک پی خبره امنی خلدا گڑا بیرتا اما متی پی خبره کا گڑی گست مطلب دوسا های پاگل سبای استاد دوسیز مم سو ام دو دی هلدا مطلب پاگل سو ام دونا دلنا پر شاگردان ملا مم تانی استادم توری لایمان دانا تبو استادان دو هلدا مطلب دوسیز ما جو پلاس یعنی میں پاگل نا موادی او میں ٹوڑے کو دی سی خام موادی چودی ا جاگو پاگل ټوټي پی خبره چاز ام تار سنو وری لینا استر بتیستی چاز او تار سے مت جلابت ور جلابت مت حسین کم کنی خلاص بھی لون علی جڑ دکان سن لغمان بازار لون میستی گراس بوگه من استاد وقت به هم کم سی دینی وقتی بندو کرنگ ازدواج سی تو بو دوستانه دیگه پیاتی و امی کجا کدمان اگه های داره کدی جایت نگه یا خصوصا لغمان مربوط کدی درایسن پشیان او کو که مختلف حلق پرمایش دیم امی پاگل گره یا تینا پورا کا پرمایش دیوی ته یا تی بعد یا لیگا انتخاب کی یو گری کلیه که نوگیه پهلن وقت کچھ ہے گا میل کا تے گریگی آم کا کلی نارای نی دکان کو چاہتا گا گریگی پیگا اگر کلی دنا ہونی نا پرا مانی رقمان تے زنگان گا میری لمبر مشہور سی زنگان گا ٹھیک ہے جوان بیرتا ممرگی میں رقم ہلڑا سو تے ممسو تیار کے جوڑام تو مدئی مزلا وری دکاندار ہم ٹھیک دکان جوڑیم تو جوان پلوا پرمیشی کا الا رقم ڈیزنا جو پہلے دام تے مم ٹھیک جوڑیم تو جوان پولیس جگہ وعده خلافی نه بگو ان شاء الله بیرته تیم پلاس کو جتا هلټه سادهیم ګریږي بالکل استاد پاکول اگه سه پښینا پر هنګو راوځي سي کورنګ کال به کال اما پر هنګن تیز به یا مثلا پچولیا اله هول پاکول نه تیده تینه دی مالی به حلق زیاد ګره یا وخت نه کم با مثلا ګریګاله گاګن تینه دکانه زیاد یا کم یا وخت نه تا نه ان شاء الله من زیاد بمن شړواسي زیاد بمن شړواسي من اول ای دکانه ما مدای مزلا بد الهواری دریام سي ابد وری داره که میدانم وری اینجا میز زد من شارواسی میز بوگم من مینا هدف میلا چه یعنی اما حالا که وقت نیا فرهنگ دستور رواج کم کی کنابل نیا پاکول از فرهنگی پچه داره یعنی حالا تندو پاکول اما کدی که پشیان پیش سره که نو تندو حالا میویان سیم فرهنگی دوام دار سی بالکل جام تی هول سره که کمبودا بوانه ان شاء الله بالکل کا سیم دنا هونی روایت تی هول کی ان شاء الله مننه استاد بو زیاد مننه کاسه وقت دی چې سو قیمتي وخت معاملہ زړه کې چې بو زیاد کا مننه کاس تشکر او ګرب هم پیغام دراتی لغمان ملي رادیو ټلویزیون اندې نو اما ټلویزیون تینه خدمت دسی الله بيدي سي خدای خوشحال دار سي ابو کایمانی من کایمه لگا وقت زا کې شو جوانان نه خصوصا پشیان نه پیغام داره کاروبار بر جان ممکن وری مزوریز به کومه پر امانه سي کاروبار رو به چنداو کاروبار به که کہتے مقصد ہے جوانان کاروبار بر جنگن ہس کو مننه تاج خپل رنگ افغانستان سینو اولی من دوبای والا ونگ افغانستان لغمان ملی رادیو ټلویزیون لګاله قدرمن رګاله سلام او احترام ګربهم قبول منظور کدا کورن کې اما ال کدی پروګرام اگه ایس لیم دوسی اما ما دی پولا کې وانه غو چمتو کې وانه تیار کې وانه نو اما البته کدی اگه اما پشئی ولس او خلقنا نه دامی او ای میراثی فرهنگی اگه سه بالکل مو فرهنگ دواز به دواز زیاد یعنی پاکول است اما هم پاکول دوگانی گیویا چه یا پاکول دوگانی مختلف جو ہے نورلان صاحب داره کوی حلق سوی داره حلقی وی جانی کا پاکول گره
علی جډکا مو پروگرامن گی سره پلیگس وری پروگرام یاگی مم شخصیت شرافت هیمه پولا حاضر بیگم سای الله سره سبارو تالو بتاج غبل رنگ افغانستان سیڑو اولی مندوب والا ونگ افغانستان سیڑو اولی مندوب والا ونگ افغانستان ما تو ناصر پات کا نوال ہشکول نہ بخچتا ما تو ناصر پات کا نوال ہشکول نہ بخچتا کی کاشرانہ کا تو بنے ننگ افغانستان سیڑو اولی مندوب والا ونگ افغانستان سیڑو اولی مندوب والا ونگ افغانستان یا تالو بتاج غبل رنگ افغانستان سیڑو اولی مندوب والا ونگ افغانستان سیڑو اولی مندوب والا ونگ افغانستان